Anyang laki din! Nanang, nakitak mat anag motor manan arimwar ni Mike. Katwan, kasusweldo na gayam. Ay, ibusen naman ng ti kwarta na kadag iti babarkada na. Ay, di nakmat dengdenggang. Uray anya ti bagbagakan kwa na. Inton awan kwarta na. Umay tumanan ije balay a dumawat iti panggasolina na. Kano gastador day takapsat mo. Iso nga uray adda trabaho na. Awan lata ti ornong na. Awan pa'y asukar kan kapi dito balay. Di pa'y makagatan. Makapatulang matag na itaam mo taur. Nagparta lang arunan, nakapigpig sapay lati ungor na may. Dagiti rumbang at iliwan, dagiti pulis. Angkal, apay di mamoya, no sino tiyakin motor na ita? Eh, inalam ko nga plate number na tayo, reklamo ta. Ireklamo ni Mike. Ah, kanya, ni Mike nga anak ka. Wanang kal. Ay, naglastog nagpatpataray iti motor. Kunamlan na inapaw, Superman. Kasta ni insang ka, no kasi sweldo na angkal. Ha! Kasusweldo na! Ay, dumawatak man, tigatang ko iti abunaw. Awan ba angkal, nagpabagatan? Anyaman tinaramid na. Ay, kit agiinom daman na angkal. Ay, dahi tatidyak kayat nga ramidin na. Nagsul daw. Arak, ipangigastusan na. Punak na nung saan ka nga umayin saan? Mabalin na yaman din saan. Kita ka alimabas kahit. Nabaw, ang mumlata mo ti ayuyang ko niya. Ano dito yung bidyok? Yan di paborito mapaginuman ni saan. Nagpipintas kami nagiti chicks na dito. Sapit ko na kinsan. Uray nung nanghina nagiti lako na. Mayat na tatyaginom nito eh. Tata chicks. Uy, agorder kan. Madamdam ako, umay man ang dagiti. Tagtuma, babarkada ta. Matayaw, ito bidyok yan na nagiinuman tayo, insan. Puro magamba, baga nagiti chicks na rito, puyungan. Pay bang-banglo na, kasladag, bang-banglo ti, mapaw, diya mawawatan. Umakar tayo. Hintay dyan nangina pag inuman, insan. Adam mo. Agor ka, bilang pa inumano dahito kwarta. May gusto mo ti kwarta mo, insan. Ado, saksang ribaw. Mas dawa nga lang. Abay mabalin na yaman, may busang kahit ti kwarta. Kaswisul dong, insan. Kita ka man pagluganan tayo. Wala, insan. Sige, tayo. Ay, nakaturog mo ni Mike dito sa alas. Kasi na, tinangyawi kong kwa na. Ay, katninsan na permay abartag na. Tag. Ay, saus, nakaisbongga po iti bartag na. Ay, linisan ti isbo na. Ay, nagangsag. Ay, naunay ba't na ito nga anak ko na ya? Ay, na. Ala, kapkapan man kit di bulsa na. No, dapay na bati akwarta na. Dumawat ako nga iti igatang ko iti abunaw. Kita dapay na bati akwarta na. Tamang kisay ka iti igatang ko iti kape ka na asukar. Ay, awan, Mike. Hay, awan. Ijay walit na ngay. Parang dapay na batay. Dahito inay. Anyabot a klase awalit daytan. Mapispisan. Mano atawon na ngagtrab-trabaho. Di pa'y makagatang iti walit. Kita mo, dakarga na. Nay. Ay, awan mo lakay. Ha? Naibos amin? Pulos mo't nga awan karga na akwarta to'y walit na. Ay, na yan. Ginastos na amin iti arap. Apay adidak rineng. Aldaw kaya main. Mapan kaya ang trabaho. Kat permiti bartag mo iti kalman. Sakit ti ulo. Itimplandak man iti kape. Awan kapay. Unay mo dito abalayan. Awan mat asukar. Agkap-kape ako man ano adda. Malay kanak man kit de iti gatang ko iti kape kan asukar. Awang nga kwartak. Kita ang banday ta. Kasusweldom lang naibos adagos ti kwartam.
Ay, napudot adanong lang arudon ti no sakbay nga inak ag trabaho. No napudot adanaw, may adua. Ay, kwartayo man. Anya, sika nga trabaho, ti dumawat kanyak iti kwarta. Awan nga rod pag gasolina iti motor kaw. Tatang, papanak di bangkag. Apay aya, kwartayo man. Awan to pay gatang ko iti abunaw. Ay, wala niya. Hindi pa nga ibagbagayo kasapulan nyo ti abunaw. Nas ka na mapunwandan. Ay nga bawang mga kwarta. Si kamay, inyinom mo mga amay. Ay, ikanda ko, nura 50 lang. Pangala nga iti 50. Ay, ni manang mauti pagutangam. Mike, nagsapa ka mo nga umay diti balay? Sumre ka ko niti trabaho, manang. Amok, ta nakaigam ka iti helmet. Ket, apay adim magas ka dito balay? Ken, ayan ti motor mo. Ay, saan nga gandar tawang gasolina na? Umay ka man ang dumawat iti paggasolina, kasta ka di? Nura 50 lang. Ay, idi pay laeng, Mike. Idi pay la adawat ka adawat iti kwarta kanyak. Manon atawan. Nanipod ng rugi ka ang nagtrabaho. Dakil man tamatayaw, nakasla chihuahua. Awan maited ko. Anyamot to manang. Maladaw ako niti trabaho. Basta awan. Uray 5. Agnakam ka kuman. Kwa, bayadak to mo lang. Ha? Kasta ti kanayon ngay bagam. Ngam nagbayad ka ka din? Ay. Saan, Apolos? Shh, manang. Apay, nakapingpintas ka mo tayo. Blooming ka. Ah, blooming nga. Nagpariband ka magayam. Ay, nasaya at magtanadlaw mo. Ah. Ay, bagay ko matlaan. Ay, permay. Karupropa mo, di sikat nga artista. Ah? Sino nga artista? Ni Vilma Santos. Ah? Ay na, pinapintas mo ti aldaw ko, ading ko. Mano ayati ka sa pulam akwarta? Ay, kwa, anayo mo ali magaso. Nga nga tatigatangay kayo. Awan sa mo tigatangam. Agin ka lang, takayat mo man ti agis tambay dito istor ko. Ning, ninsan ko lumabas anak ka motor. Ay, paraan man da singira. Adda utang na ditoy. Ay, nagatidog, tilistaan na. Insan! Insan, Mike! Umay ka ditoy! Ning, nagdiritso mo tinjo. Ay, hindi pa, dagito nga utang na. Alay, bayang, tasyakto timang singar king buwana. Mas daawak, tatunggal lumabas ditoy. Partakan naman, ti agpataray, iti motor na. Nanang, umayak ko mamaki kape dito balayo. Ngam awan matgayam kape kan asukar yo. Awan kwarta may kinitatang mau. Tajay kabsat mo nga da trabaho na. Puro mo't arak, tinangibusan na iti kwarta na. Kat no imay manandimawat ijay balay iti kwarta. Na sika ati pagdawatan na tawan mo't maitid may. Ay, manulaan man ti kape kan asukar. Ay, di pa'y makagatang dayjay akabsat ko. Ay naanak kaw, awan, ti maitultulong na kadakamay kindi tatang mau. Ano pa yung tiswil daw? Ay, anya pa ilayta. Mabayag pa Dua pa alawas. Mabayag pa ya talaga. Nakita mo tinaling tango, guti ka mo, ti jilutlutuin nyo si Dain. Ano sa matay sutyad da? Hindi da kwartam, di ka gumatang. Ni tatang may. Puno ba? Saan mi pa maramanan ti swildom? Uray mo ipanpanakkel mo adakkel ti swildom. Anya pa later aramiden nyo dito nga agama. Umay kayo dito kusina at abangan tayaw. Jakmangan. Pili-pili ka. O magkwarta may gatang mo itinaibas sa sidain. Umay kakidin. Anusan tayo, nuan niya tiyada.
Day kapay apumanag na dito isang wana. Ay, maulaw ako namang kikitakin ka. Apay aya. Ada pang panunuto, nana. Agtugaw kang agpanunog, tagbuyak mo't ititibay. Bigat ko man. Tapay, anya ti padpadaanam inton bigat. Diya makaturog ag pampanunot. Ijay kasilid mo nga agpanunaw, saan adito'y salas? Ay na ako pinabanasbas manan ni Mike motor nan. Nagap-apura asimrek iti trabaho na. Anya pa'y laang ti oras. Halas 6. Na, anya ayatipit sa itangal daw. Katapusan. Ayun, panagsusweldo manan dagiti empleyadaw. Iso na sa pasimrek iti trabaho na. Ay, saan man nga ruden ang agawid inton rabe ay agdiretso manan ijay pag-iinuman da. Gastusan naman amin ti kwartanan iti awan kas kan na banag. Sana kun makabuya iti tibay lakay. Tapay. Sigurado nga main amaputdan tayo manan iti kuryente, ta saan tayo makabayan. Ay, iso kumamot ti agbayadan. Iso ti agsuswil daw. Isaganan di gaas. Iso ti aramatan tayo. Sigurado. Awan ti kuryente tayo iti sumagmamanungal daw. Saan yun nga ibaga, nanang? Tamok, napanmanan nakiinom ni Mike. Ginastos namanan amin na kwartana. Ay, madanagan kami nga raw, ta saan anagaw awid, idirabe ay anak kaw. Anya ayati pagdanagan yung kankwana, kat adamot nakam na. Anday, manang. Apay, ni Mike ngay. Napanan nyo manan ka ni Mike itirabi ta saan anagaw awid. Ay, diyan ngayon song ni Mike. Apay nga rin ta saan anagaway. Iso ti umay ko ibaga. Nadisgrasya ni Mike. Naidong par na yung motor na ijitakla kaya, antay. Kunakon ka. Ay talaga ang mapasamak kan kwa na ti kasta. Tadi na amo ti aganan. Apay, sa dino ti papanadyaw. Ay, ija ospital. Tana disgrasya kanu ni Mike idirabe ay. Hindi nanto mga mindeng-denggen ti pamagbaga. Day tanga raw tanatangken ti ulo na. No, da kwarta na. Gastos ditoy, gastos ijay. Anya laki din da dya taaw. Nadamag ko kiniinsan mo na ospital ka. Isu nga imayak adagos. Ta dito'y kan asingiran. Kasi no, nagpartak kang agpataray iti motor mo no lumabas ka ija store ko. Kaya't mo ka de, akitaan dahito'y atidog alistaam. Oh, apay nga agwingiwing kamutlantan. Sumungpat ka mo ta. Anya? Pasensya ka na. Mabayang nagsaon insang ko, Mike. Pambar na atap no saan nga agbayad. Apay di ka mamatay. Ipakita man insan yung nakaro, pandakadisgrasya. Ha? Ay, awan pulos na bati ang ipin mo? Why, tanay pasubsob namin. Yang iwan na, tinaitama, idakkel abataw. Nasabat bigyan ka rupa tayo ngagkang kantina. Imi nakamagam sininger. Di ka lang mabain nga gutang adi mo bayadan. Nalpas kan anag sirmaon lakay, tasyak mutan. Nagulay ka, handa pa kaya kung ibaga. Siyak mutan tama nga numalipatak jay ibaga. Nga da dito'y panunot ka. Sige, sikan. Sika, Mike. Daytoy anapasamakan ka. Agnakam ka mo't siguraw. Tagasam man day ta. Napusi amin ang ipon mo. Nagasgas pa'y day tagong mo. Limtag day tamuging mo. Di mo uyawin ti anak ta. Bakit? Taure kasta ni Mike, anak talata. Anya ka no jay bagbagana. Da mawatan. Anggal, ante, rumor kayo, kani, agasan dyan na insan. Kumain di doktor. Aya. Ay, nagbabawi ka. Ano man dyan ay kanalpasan.
Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Dane. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Ala, nagkutong kamot ng Lisa. Di kan samot ng mangmangan. Ay nalinda. Sigod mo't anak kutong kababagik daytoy. Saan mo akababagi day ta, Lisa? Nalukmag kamot iti panagkita. Anya? Kasla kamot ng impasikig abigaw ako nadang. Anya? Naging pisan day tabagim, Lisa. Ay na, di mo kumamot baybay antibagim Mabibi iti apit mo, no di ka mangan iti adaw. Mga anak mo't iti husto. Ngam talaga sa anak alumukmag. Talaga kababagik dayto yan, Linda. Apay nga tatang. Day, Tunggal makita nak ni Linda. Ibaga na nagkutungag ka no. Katalaga mo't anarapis ti pamagik. anya ka tin sungbat mo. Imbagak akababagi kon tinarapis. Mga anak mo't iti husto. Ngam sa anak latamot alumukmag. Ako na. Ay, di mo latan ni kaskaso ni Linda. Lisa, anak ko. Amumot yung tugali na niya, babae. Di talag dildilaw tararamidan na. Wan nga ron tatang. Ngam makapasair mo't itirik na numaminsan. Ay, talaga masair tirik na ano pampanunutan latan ti bagbaga na niya, Linda. Tatang. Malahin kakidin ida sa rantikanan niya, anak mo. Itay pa'y kano amabisay. Wan, tatang. Papanan nyo nga agi na, Lisa. Nakapulis kayo mo. Ijay tiyandaan, Linda. Ang man gumatang iti masapsapol, ijay balay. Ay, sus! Nagkutong dahito anak mo, Lisa. Di mo samot pakpakanan. Ha? Agpada kayo anagrapis. Naging pisti ping-ping kan lapayag ti anak mo. Kababagi ti anak ko tinakutong, Linda. Mangmangan mat iti husto. Ngam nakutong lata. Igatangam ngamin iti vitamins tapno rumawat amangan. Nagalas akitaan no nagkutong. Ha? Amangan no agangin iti napigsa. Agpada kayon amay tayab. Anya? Ay, piman kayo mo't nga gina. Nagbiit kayo, muta nakitinda iti anak mo, Lisa, anak ka. Wan tatang. Jay mo't lakasapulan tayo at iginatan mi. Ay. Nay, apa nagsinay ka ngay. Pampanunotak dagiti ibagbaga ni Linda, tatang. Anya man ang baga naking kaya. Jak kanu pakpakanan anaimbag ti anak ko. Isu nagkutong. Anya? Agpata kami kanu anarapis iti anak ko. Isu nga agpampanunutak, tatang. Anya ka ti pampanunutan man akaw. Kababagi mo't at talaga ti anak ko tinakutong. Saan kami pa'y matalimukmag? Ay na, patpat jam to madaya, Linda. Di mo unay pampanunutan, nagiti bagbaga naking ka. Nga makapasair mo't itirik na, tatang. Laplaptak lang ti agsao. Tapno saan mo't amasair, tirik na na. Wan, di mo latan tutupahan ti kasking kwa na. Agsakit lang ti ulong. Anya kamutan sami, nagrawat ka mangan. Magbisina ka ron. Napanuga ka nagapoy, ti trabaho ko. Day talatan mang mangan tar aramidon. Apay, saan amabannog day tangiwat mo ngagngal-ngal-ngal? Stop talking. Amang mga anak, sumanaw ka. Nagbit amay bus ti bagas kan si Daan, gapo iti kinarawat mo amangan. Na! Mangibati ka iti si Daan tanurabi ay. Di mo ibusan amin. Panunutom ti kadwam Si kamot ti lumabas dito'y paraangak, unyol. Wan Linda, lumabasak dito paraangan niya. Ay, mabit lang, unyol. Oh, apay ka di Linda? Aday bagam? Ay sus, makalawas lang adi ka nagawid dito lugar tayo. Nagadun ti kaapa ni Lisa nga asawam. Anya? Man nakiapa ni Lisa. May sa akong akaapa na.
Gurguraan nakngawang gagapuna. Nay, saan mo't aman nakiapa ti asawak, Linda? Itaman pa'y nga dakaapa na? Ay naong nyol, nagalas ti ugali ni Lisa nga asawam. Nagsintir pa'y. No adda di na magustuhan asarita, sintir na matan. Ala, bayam takasaritak ni Lisa, Linda. Pasensya kan, no addaman madingin naramid kang kati asawak. Also amin nga imbagbagakan ka ni Linda, onyol lakay. Awan di ka apak dito'y lugar tayo. Ay, kung kat apalso dagiting bagbagana, Lisa, bakit? Jakpat yan na maaramid mo ti bagbagana. Jak ugali ti makiap-apa lakay, abom dayta. Ay kat amok bakit? Nasingpet ka nga asawa. Jakpay nakita nakiapa ka kadagiti karuba. Talaga mo't lakay, nagalas nga ugali dayta. Saan niya agbalbalew ni Linda? Nagalas latta ti ugali na. Nakut-kutong may kasi mangpat niyo nga asawa, Lisa. Ha? Kasla di pig-asa pa ti rupa na. Naparigat siguro ti bagi na ngagtrab-trabaho iti construction. Kababagi mi tinakutong Linda. Sigod mo't akas jay ti pamagi ni Onyol nga asawa. Ad-adda itan akimutong ni Onyol. Nagngisit lang arudan. Ad-adda pa'y ang imisit. Gaputa nagpudot iti ayan na ngagtrab-trabaho. Ha? Sa bagay, agbagay kayo launay kini Onyol nga asawam. Agpada kayo anangisit. Day talang ngipin niyo, tinaputaw. Anya? Kaanakan, Lisa, di mo ipalubos nga uy-uyawan na kalatan ni Linda. Rumbeng amasursurom ti lumaban. Jak kayat atutupan ti kaskan kwa na, auntie. Amuyo matan ti ugali dayjay a babae. Wen nga masansanan nga uy-uyawan na ka. Sana dakas, no maparik na ang matbasit itinasakit asao. Anya? Talaga asansanan na timangyaw kada kayo, no baybay amlatan. Auntie? Agsaksakit latan tirik na, gapo ka nagiti nagalas nga ibagbagana. Dumngag ka, taisuro ka, no anya ti rumbeng nga aramidem. Nilindamot ana uyaw ti lumabas ti paraangan ni. Nakapulas mat. Sa dino nga ti papanan na. Dayto yun ti gundaway ko. Tapno mabalas ko mat. Aramidak ti insuro ni Auntie Caridad kanya. Daytan. Papanam, Linda! Mapanak makitsenda, Lisa. Aldaw nga minti tsenda ita. Mapan ka makitsenda akas ta tilangam, Linda? Anya ti kayat mga asawan? Kasla ka latay nag-lipstick akarag. Anya? Italaang ang makakita iti na make-upan akarag. Nagdadakkel ti matam, ngam nagbabasid mo, tilapayag mo. Anya? Uy, nano saan nila ang adakas ti mangdangran iti tao inaramid kon? Asino ti kaguram, Linda? Dayjay Alisa, kunamlan asino ngagsasaw? Apay, anya tinaramid na kang kaya? Inuyaw nakit din tiyawanan bain a babae. Anya? Kunamlan iso ti kapintasan di tirabaw ti daga. Pweh! Ay, guri ka man. Anya timbaga na, apay akas taon ti pungto mo. Imbaga nakit din akasla kanon na lipstick kan akarag. Anya? Apay ngay akatawaan nak sa amin. Pasensya kan, Alinda. Agrup-rupa ka di akarag sa amin. Sumbatan nakman. Ay, jay jay... Apay adi ka makasumbat. Agrup-rupa ka di akarag ko na. Saan, Linda, bakit? Saan mo karupropa ti karag? Jay karag ti akin karupropa kan ka. Anya? Nilinda
masangpatak di ta tersena. Soft drinks, kan tinapay ti ginatang na. Ay, asider akon kan kuha na. Si kamo ti masangpatak di tersena, Linda. Ha? Kunak no tao lang ti agmerienda. Uray gayam mat bakas agmerienda mat. Anya? Siyak ka di ti pangibagbagaam iti bakas, Lisa. Awan mat sa bali a bakas dito yan niya. Ay. Diyak kayat day tangay bagbagam, Lisa. Nay, di ka kumamat agpungtot, Linda. Ibagbagak laang mat, tipod no. Anya? Ay sus, nagalas. Ew! Anya tinagalas asasawam dita? Nagdakkal ti bagem, ngam kulapit mat dagiti saka ken imam. Nagbasit ti ulom, ngam nagdadakkel mat ti matang. Anya? Babae, awanan bain, kunamlan asino nga agsasa, ha? Asino man ang tika, Pamlinda? Daya Alisa, Ah. Nagalas ti ugali na. Inuyaw nakmanan. Anya tinbaga na yamanan? Kasla ka no grup-grup abakals. Kat agpay, anya, imbaga natin kasta? Katuan, nagbasit ka no ti ulo, nagdadakkel ti mata. Anya? Saan naglablabos day kay, tatalaga at disnugag tingiw-ngiw na. Aldawan, kartingak ti magna. Maladaw akong iti papanak. Sapay na pudot ti panawan. Lisa ti masabat ko iti dalan. Liklikak ti awanan pa yung ababae. Linda! Mabait laan! Diyak ti kaskaso. Kaslaawan tinangin ko. Makamukay ti biyak mo. Mabait laan ko, nak! Ada ibagakan ka! Sinalbangan ang babae. Umasidagan kanyak. Anya nga tumanan ayat ibagana. Abay, alik-liklikan nak, Linda! Anyat ibagam ayakan nyak, Lisa. Awan! Sinalbag ka. Awan mat gayam ti bagam kanyak. Apay nga inayaban nakpay laan. Na, apay nga gnirsi ka. Anya ti kayat asawan ti panagnirsem. Rumwar ka, kasta tilangam, Linda. Anya kumatiparikot itilangak, Lisa. Kas kala agrup-ro pa ako laaw. Umatidog day kasipit mo no makaungungot ka. Anya? Inyarig nak iti kulaaw? Wan, Linda. Uray anya nga tati aramidam iti pagem. Nalaad ka lata. Anya? Uray make upam aging gadita tenged mo. Saan nagbaliw tilangam? Si kalata ni Linda. Abarda nisit. Kan, kasla na gumukan ti tukling ti buok na. Anya? Bagbagakanyak day Jalisa. Nagdagsan ti barukong ko. Ay, di ka man nagsangit dita. Saan ka di nga aramid mo utlang dita? Nakakaasi din ni Lisa nga uyawam. Inramraman mo pa iti pamilya na. Sabi. Tungkol agsabat ka iti kan Lisa. Uyawam. Kastamutan nga uyawam ti anak na kinti asawa na. Sabi. Masakitan ka mo lagayam. Di nagbalatakan ka ter aramidom iday. Nalabos ti panang uyaw mo iti kan ni Lisa. Sabi lang ay. Iso ngawang karbo nga magsakit. Tinakam na. Aramid mo idi. Ito, sikat ti mabalsan. Agsakit tinakam mo. Karamidam bakay. Kastawi, denggam. Agsingsingpet kan. Wag! Apay nga imay ka diti balay, Linda. Imaya, gaputa kayat ko tangki daw iti pamakawan, Lisa. Ha? No, anyaman dagiti madi nga inararamid ko idi. Pakawanan na ko man. Linda? Inuy-uyaw ka idi. Kastamad ti pamilya. Nasakit gayam ti mabalsan. Ita,
Ammo mong tirik na ti maoy-uyaw, Linda. Di ka madanagan. Gaputa kun kunaklaan dayjay. Imparik naklakan ka, noan niya tirik na ti maoy-uyaw. Oh, nasaya ata naka-amiris kan. Wan Lisa, naka-amiris ako. Diakon ulitin dayjay nga inaramid ko. Agsingsing pet ako. Ala, pakawanan kan. Kat pakawanan nakmat, no napasakitak tirik nam. Wan Lisa, agpin nakawantan. Madigayam ti aguy-uyaw. Gaputan na sakit mat ti mauyaw. Amok itan tirik nana. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo. Anya Laki din, insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ay na, awan pa'y maku kwarta mo. Ay pautangan dakman. Nakarkaro kanyak anana. Awan to pa'y may gatang iti asin. Amang ano damo yung mabali na pagutangan. Kasapulak mati kwarta. Ningay nga ta, Berta. Sino a Berta day tadak na kamatang? Adaw, ti agnagan iti Berta dito lugar tayo. Aywan, ada Berta anak utong, ada Berta maestra, adamat na lukong mag-aberta at kasla kuribot, di pa magina. Ay, jay ka na yun akuso-kuso ti buok na, akasla saan nga agsagsagaysay. Jay, nalawa ti muging na, akasla palatang tinyog tagong na. Ay, jay sakang. Sakang ayatikas jay, kat nagsabat na tumang na. Isu ti mapantayo pagutangan. Ha? Adaya kwartana? Kat no driver iti truck dya abroad dya asawa na. Ay, nagdakal magayam na iti balay da Berta taba. Kompleto na pa yan kadagiti appliances. Ay, pimak ng dadagos. Oh, adto yan ti meriendayo. Cake kan special a juice. Ay, nagsayaan ka lagi din, Berta. Ay na, ay, itaakla nga makaraman iti kastoy a cake. Mariberta, ibagamin no anya tirantami kan ka? Anya dayta? Ko medyo mababain kami kanumat, Ay, siya kunti mang ibaga. Ay, dirit saan day to yan. Ay, umay kami man umutang iti kwarta. Ay na, ijay kami kuma-online nga umutang. Angam, nagdakkel mo ti interes na. Imbagan ka, tanakasingsingpat ka. Bendisyonan na ka ni Apo Diyos. Naanos ka pa'y. Managsimba ka pa'y Ken, nagsaya at ugalim. Ken kang runadi amin. Nakapimpintas ka. Mano aya ti utangan niyo? Ay, maglagit din tanalaga nga utangan dahil Aberta. Ay, win nga road. Naminsan tayo lang anang ibaga. Nagtid adagos. Ken, pinagmerienda tayo pa'y. Ay, atan pag-date mi kinilagay ko. Mag-abuya kami di sine. Adamat ten pakitong ikaw. Ay, kunak man no nasaya at ti pangaramatan nyo kadagiti inututang nyo. Nasayaat mo't ati pa nakidate ko kinilagay ko. Katimot pan nakitong ikaw, ti pagsayatan na. No mga bakak, umadaw ti kwartak. Apay, sika, pangan anuam ayah iti inutang mo. Kwa, adda hulhulugak nga alahas. Inakbayadan nun, tapno maala kunday dya apares nga alahas. Ay na, adan tumanan ipasikat ko kadagiti ko kumarek. Ay, wow! Kunak man, no igatang mo iti asin. Bay, ampay lang, day tanga asin. Inaktulangan dumawat, ijay ka aruba, me.
Naka-video call ko nila kay Mau, iti na minsan nga aldaw, Berta. Kasta ka di, Uncle. Impakita na dya pagtrabahuan na akumpanya. Dakil gayam nga agpaiso. Iso dakil matisweldo na. Naswertyan namat, Uncle. Isumot lagaya managbiit lang anay patarimaan da ito'y balayam. Uncle, agtid-tid ngamin idi. Iso ti inununa na aginastusan. Ay na, kin ure dagiti duwang anak ya. Adapay gayam tutor dan. Uncle, tapno mabiit da makasursuro. Ay, mabiit lang, Uncle, Itimplaan kayo iti kapiyaw. Ay, jay man impaw it nila kay ma. Tamara manak mamati imported akapay. Wala, Uncle. No kayat yung mangyawid kay Tupay. Ay na! Dahil ito'y dyan ibagbagak ng alahas ko. Kitaan niyo, Oh, social! Ay, nagmayat si ka. Ay, saan mamanoday ta? Di mo damagan. Tadi mo kabaulan, tibayad na. Katno di ko kabailan, mapanak umutang akin ni Berta. Anya ngay ti rason mo? Anya ti ibagam? Anya ti pangaramatam na umutang ka manunkan kuana? Ay na, ibagak ang nga for emergency. At akurad ko anas kan nga ipaagas ko. Aywan kayam. Apay, awan madmadlaw mo kini Berta. Anya day ta? Ay na, adaman din angot na sika. Anya ngay nga angot day ta? Ay, kasla angot tila kay asaan ang nagdigdigos iti magabulan. Ay na, naangot kumat day ta. Ang tiyakon impadlaw Amangan ngamin no saan na tayo apautangan no ibagak. Ay, saan na tayo nga digdigos? Saan siguro Uy, di mo nga rin pigsaan ti agistorya Tada ni Uncle na. Ha? Sa dino tayo ng Uncle na? Day tani nakatugaw di taigid nga agngal-ngal-ngal iti mo ma. Uncle na day ta? Katuan. Ay, sos! Padamat lang nga saan akaslag digdigos! Uy, amangan numangag na ka. Ay! Nana Miling! Nana! Apay aya, Berta. Malagip yu pa'y di inutang yu kanya, agdo abulan ngaminan. Ay, duan abulan aya. Wala na, kunayo idi imutang kayo, abayadan yu matladang gus. Kasapulak ngamin ti kwarta, ta ipa-extension ko di balay mi. Ay, kasanungay, katawan pa'y mo't pagbayad ko ita. Ala, sana bali nga rod, Nana. Basta bayadan nyo inton adda kwartayo. Ngam saan ko man nga umabot, iti makabulan. Sige, Berta. Yurno nga, tapno mabayadak ti utang ko. Marurudak! Ay, nagalas at talaga ti ugali na iya, Berta. No kasano ka alas di langana, isumat ti ka alas ti ugali na. Oh, apay nana, anya aya ti naramid na kan ka? Pinagsasawan na ka di dyan na ang dot nakalukluk mag-ababae? Ay, magmag na ijay kalsada. Pagamwag ta inayaban na. Kat, impungot-pungot na ka, nana? Kinagdakadal na ka? Wino, kinuktaran na ka. Gapulang iti utang mo. Siningir na klang mo. Ha? Binugkawan na ka? Agbayad kan? Kunana? Eh, saan mo't kit di? Siningir na klang. Tadwa ka nun bulan jay utang tayo kan kuana. Di mo't lang makaurayan. Ay, nagalas nga ugali daytan. Urayan naman ati bayad tayo. Lakay! Agring ka! Lakay! Abay, anya lati oras, mangriring kan. Nangato ngamin tigurigor ni Junior. Kunak namin nga ipantay di ospital. Ngam di mo matkayat. Awan nga rin ti kwarta. Ingka paandarin ng adjay tricycle mo. Taitaraytan ija ospital. Awan ti gasolina na di tricycle ko. Dumagas ta ija balay da Berta ako mare. Ada kwarta da jay.
umutang tapay laang kan kuana. Pasensya kan, amare. Emergency lang amin na talaga. Sige, itaray yun di anak yu iji ospital, mare. Ay na, agyang manak iti dayto nga impautang mo Ay, manungay ti interest dayto Awan, mare. Ay, agyang manak manan, Mariberta. Talaga nagsaya at ka atao. Angkan, nadamag mo ka din anak karwaran di anak ni Kumarik Abrenda. Nakaruarmet ka na. Nasaya at matngarod no kasta. Agis eskwela di ubeng. Ay apay. Puno ay nga inutang dakan ka di pinagpadoktor da. Wen angkel, kaasi damag ngamin. Iso a pinautangak ida. Ay na, saan ka una yan asingpait kadagita at tao? Taapay angkel. Kitno si ka mati kanayo na pag-iistoryaan da. Siya? Taapay asya. Idinto tano umasidag da kanyak nga umutang. Pautangak mo't ida adagos. Ay, tiyakban ang mo ti ugali na kita at tao. No singirak ida, kasaritak mo't ida itinasayaat. Saan nakakas kadagiti dado mga agsingir abumugkaw da. Ibagbagada saan ka kanong agtitigaws. Ay unay mo't tan. Awan to pa'y interes di utangon da kanyak. Naungat ka pa'y kanong agsingir. Ni, apay ngay matakastada. Nagsaya at titratok kadakwada. Ha? Puro mat nagmamadit magbagada ken kano nakatalikod ka. Kano puro nagsasaya at matibagbagada kanyak no nakasango da kanyak. Ay nagpanunod ka, Berta. Paliiwam ti ugali da kita nga ibilbilang mau aga kayim mau. Ay, anyalakit din da kita nga ibilbilang ko aga kayim. Kastada mat gayam. Nyawat ko keng kantisweldo ka ba? Katun mat, imbulsa kon kalpasan abinilang ko. Piting kabayadan na di utang mo kundi kumari maberta. Kumarik ayamot dayjay nga ang dod. Na, uyawom itan. Kit idi panawin nakasapulam titulong. Na minsan ka lang anang ibaga, tinulungan na kadagosay. Ay, awan serbi ti ado akwartana. Tadi pa'y makapagparibanmet iti buok na. Ang kakit bayadan na di utang mo kenkwana. Tani, kapabain bakay. Wento, mapan ko bayadan. Dagiti kakastatat tao, naski na saan mo nga yaramidan ti pati nga istorya. Dagiti saan mo arumbang alokwain bakay. Ay, agtal na ka man dita. Sige, tada kayat ko agatangan ablaw. Ay, bumakbak ng lata, but daberta. Abayan ako nam dayta, nana. Ay, nalpasan dyan paaramin na nga extension, dyan balayda. Ay, apay, di mo pa'y nakita. Kat no nagpintas. Silid ka no day dyan, dagiti anak da kanila kay na. Ay na, mamadi ka man. Lon na dayta ije bangko. Ay, saan ka no? Impaw 8 nila kay na. Ure man no extension nga extension iti balayda. No santo madlang ang digdigos. Ang nagdadakkel di kamuro iti rupa na. Ay suwas, awan Selvina. Ada pa'y nadlaw ko Nga dan samot nagtubo nagdakkel akamuro iti tok-tok ti agong na. Ay na, saan kayang nagdediramos? Di siyempre. Kasta ti ato ti kwartana. Sus, saan sa pa'y makagatang iti ultimo sabon na pagsabon na iti kilikili na nga. Nakais-misin. Ay, taano nga tanga agbayad daggay pinautangak agagayim ko. Ay kitno ko na matasaan da magdagas dito'y balay mo. Un nga rod, angkel. No lumabas da, didak pa'y pulos talyawon, uray ay ayabak ida. Ay na, saan nagagayim ti kakasta at tao? Kalaban amortal dagiti kakasjay. Sa bagay, basit laang mat agatad jay inutang da,
Nga umanay apakapukawan ti panagtalik ko kadakwada kas gagayom ko. Kesumat. Mamati nga ad-ado pa'y abindisyon ti dumteng itibiyag ko, Uncle. Wine, iso nga inton maminsan, saan mo itaan apapautangan? Puro nagdadakas ti magpagadakin ka di tarwar. Asino dakin ko kwa iti limabas alugan? Ay, kasla barbarumat. Itakla nga nakita dito lugar tayo. Amuyaw, no asino ti akin ko kwa? Ha? Amo, nanamili? Ni Berta. Ha? Ni Berta anak ko tong? O no, Berta anak lukmag? Ni Berta analukmag. Oh. Pangalan ngay ni Berta anak ko tong itigatang na itikasta kangi na alugan. Kat aglakla ko lang mat itikardes ijay palingkay. Oh. Progreso ka talagang tibiyag na. Uray no saan tayo abinayadan, ti utang tayo kanukuana. Ha? Saan ka ba nakabayad? Apay, asino aya kada tayo tinakabayadan kanukuana? Ay, siyak. Siyak pa'y nakabayad. Ay, uray siyak. Ay, aguray man. Papanan nga taday dyan lugan. Nagpailiman. Ay na. Agyaman aktasak tinalam ang magimaneho iti da ito'y barbaro alukan mo, Berta. Tangdanan ka amang itulod ka dagiti ubing iti eskwelaan da, Uncle. Ngam inton makasurusuro akong nga ag-drive, uray siyak ton. Ay, kaya't mo asuruan ka nga ag-drive. Ayun man, Uncle. Iso nga minti kayat nilakay ko. Ay na. Ad-adan nga apalan da ka dagiti gagayim mo. Jakmut ida kayat apa-apalan, Uncle. Taamukmet nga awananda. Iso na lang tanalaing da asumao. Ay, aguray ka man. Pangisarda nga iti da ito alugan. Di taman, Uncle. Agpadermaak man. Tapno sa andak nga uy-uyawan dagiti gagayim ko. Ay kahit urayan ka. Ewan, Uncle. Ano san na kun nga urayan? Diyak pa'y nakabaybayad iti utang ko kin ni Berta na lukmag. Asino kumangay tinakabayad ka na tayaw. Isuntumot lang nga awan pipintasan na. Dinto pa'y makasagaysay. Ay, iso nga oray saan tayo nagbayad. Kumusta, kukumare? Berta? Si kadaytan? Ay na. Ay, nagpintas ka mo tayo. Ay, adamot gayam namnamam apumintas. Kasta, ti maaramidan ti kwarta. Agsingir ka di? Ay, awan pa'y pagbayad, may. Awan mat gayam ti pagbayad yu. Ngam kasta unay ti panang perperdiyo kanya. Sino ti mang perperdikan kwa na aya kada tayo dito ay? Sana siya. Ay, mas nakarkaro mo ta sana siya. No perjandak, ibagayo mo't ang aro dagiti nasasaya at abambanag nga inaramid ko. Dagiti tulong ko, idi panawon ti emergency yo. Jak pa'y nasingir aging gaita. Ewan mat kagpaiso ha? Ay, pasensya ka na, Berta. Ay, agyaman kami iti kinaanos, kan kinasingpet mo kada kami. Paspasensyaan da kami lakuman, Berta. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Adto yung tigat-gatangam, Tata Benito. Nagyaman na, Brenda, Apay, Tata Benito. Kit-kita ang matlatan tiladawan iti adigi ti tersena. Ay, malas. Malas day taaladawan, Brenda. Anya, kasano kumaan nagbalin amalas day taaladawan dagiti kabalyo, Tata Benito? Saan ka day? Dagiti kabalyaw, kunalay nga tumaray. Wan, Tata Benito.
Ay, kaya't asawan day ta, tumaray ti swerte. Anya? Iso amalas ti agidis-display ti ladawan dagiti kabalyaw, ta tumaray ti swerte. Nangruna ta, dapat tirsinam. Nagbayag kalakid din na napangimatang iti sibuyas, Benito. Kasanaw, dakpay lang makamove on, Vicky bakit? Apay aya, Benito. Nagngina ti sibuyas. May sa pirasto, city. Una yan, nagngina. Nangina nga ron ita ti sibuyas, dada ni talugas o tibayan ti may sa kilaw. Saan talangan nga agrikado iti sibuyas na nagngina? Anya nga rudan ti pagrikado ta, ano di mon kayat ti sibuyas. Jak imbaga, jak kayat agrikado iti sibuyas. Tikunak, saan tapay lang agrikado iti sibuyas na nagngina? Ingkala dumawatan ka dagiti ka aroba. Anya lakid din ni Benito. Igaraw mo man ti jak kayat nga ugaling. Ay, mabainak lakid din ang mapanagdawat ka dagiti ka aroba. Nagadugayam titarakan mo amanok pare sutilaw. Wen, pare Benito. Malas. Anya ti malas, pare Benito. Malas ti manok at araknaid. Kasano kumaamalas at araknan dagiti manok, pare Benito. Saan ka di dagiti manok tumayab? Wen, tumayab damat sagpaminsan Luad na mga abog kadakwada. Kaya tasawin day ta, maitayab ti swerte. Anya? Itayab na ti swerte pare. Iso amalas nagtarakan iti manok. Ay, imposible pare Benito. Ay, imposible, pare sutilaw. Jak to upay kaya tagtarakan iti manok, tamok amalas. Itayab, ti manok ti swerte. Anya? Mabalin mo lang ta, sumaganday ta amalas. Anya nga iti pang sumang ko, pare Benito. Mangipadawat ka tapno makontra ti malas paray. Anya? Ipadawat mo kanyak day tamay sa tapno agbalin a positibo ti amin. Ket mapukaw ti malas. Sige. Mang tiliwak iti maysa. Ipadawat ko kan ka. Why dam, ay nakimas ti sabaw tinitib a manok. Tinula ko naman, Bikay. Nangalaam iti manok a pinartem, Benito. Impadawat ni pare sutilaw. Ipapadawat ayamat ti manok. Kano nagngina? Impadawat na nga raon. Di kan sumanaw dita. Mangan kakideg. Sambutem ti agigop iti sabaw ta naputupay. Nay, nakapasyar kayo mat diti balay, tatang. Wen, Bartolome nakaw. Masyarak mat ataw ang mararamidag iti balay may kaninanang yaw. Ay, nasayaat mat tatang. Mabitlaan tayo nagmangisagana iti merienda. Mabitlaan. Hapay ka day, tatang. Malas. Malas day ta. Ha? Anya ti malas, tatang? Day taladawan ti talo a pusa, Indisplay day ta ni bakit kao, tatang. Kasano ang nagbalin amalas day taladawan dagiti pusa? Saan ka di dagiti pusa ka nalay nga kumaramaw? Uwain, tatang. Kaya tasawan day ta. Kanayon kayo nga agapa ka ni bakamaw. Kaya mga nukaramutan na ka. Anya? Madadal ti limbong ti panunot yaw. No di ikatanday taladawan dagiti talo a pusa. Ay, ibagat to tayo takin ni bakit kao, tatang. Kumusta kay ni Bartolome nga anak ta, Benito? Baglaki din tapi masyarak iti balayda. Apay aya. Naikat ti malas iti balayda iti napanak. Anya, pimasyar ka laang naikatan ti malas iti balayda. Wan, Bikay, impaikat ko tiladawan nagiti talo apo sa iti balayda. Mangitonda na iti malas. Ladawan lang dagiti pusa, malasan. Talaga malas. Amin ang makita kang pagmalasan, impaikat ka. Nangag mo diyo ulit tiwak, Bikay. Wan, Benito, apay aya. Ay, dakas ti pasimudag ti panaguni tiwak. Anya kumangay ti dakas na. Denggam ngamin anay imbag ti uni tiwak, O, dajay, naglawag imbag tiwak. Wak! Kukwak! Kukwak! Kas lakas diya ti bagbagana. Anya lakit din aya, Benito. Inikamanan iti sabali aka ipapanan ti panaguni ti wak. Ay, makapakintay ti panaguni ti wak bakit? Kukwak ti biyag maw. Dayta ti kayat asawan ti bagbaga ti wak. Anya, ay maturo kakit din. Sabali manan dayta ibagbagaam. Ay, dalaki di matay akaroba bakit? Ay, tila sasawom. Awan ti matay akaroba. No sana ka aruba ti matay.
Ang mga no iti sa bali ang lugar. Anya? Ay, talaga nakabutbuteng ti panagunit tiwa. Sino tinatay ngay bagbagan pare sa tilaw? Mingay kakabalintina, tagadaya. Ay, kuna akong kahit. Anya tinakunan pare binitaw. Di anang ko nga unit tiwak idirabi eh. Kuna kun ket nga damanan alaan abiyag day jay awak. Patpat simat day ta. Inuugma day ta apamate. Ay, saan nga inuugma apamate pare? Kita tinapasama kanina na Valentina. Natay. Kastoy nga minti ko na jiwak anang ko idirabi ay pare. Wak! 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 Kukwak! Kukwak! Kunana! Anya! Nagadugayam ti tao dito'y lamayan pare binitaw. Wen garot pare sutilaw. Adugayam ti kakabagyan ni Nana Valentina. Ay sos. Apay pare. Dagiti imbay nakilamay pare. Apay dagiti nakilamay. Pagmalasan tinsuot na ba daw? Dakis dagi suot itinalabaga aba daw no makilamay ka. Anya? Asano kumangay pagmalasan ti kolor tinalabaga aba daw? Marigatan ngagdalyas at ije langit ti kararwa tinatay pare. Anya? Tinalabaga aba daw. Simbolo ti apoy. Ang mga no ije impyernaw ti pagturungan ti kararwa ni Nana Valentina. Anya? Ay sos, agdungdong awdan pare. Isa pa imbatog na mati ulo na iti sarming tilungaon. Dakas da ita. Ha! Namasabat mo ni tatang ko iti langit. Pakikumkumustam ka di, Nana Valentina. Idanon mo kan kwa na nagsingsingput kami nga kakabsat. Kan nagbibingayan mi, di dagang impatawid na. Pakibagamutan ka ni tatang, asing singiran da kami, dagiti nakaututangan na. Ado, pa'y tinapanawan ni tatang nga utang na. Ay, natitidanan itilwa da ita sarming tilungon, balasang kao. Dakas da ita. Ha? Ada sumaruno amatay no matagtadan itilwa tilungon. Punasig tilwak, tata. Ay saadan, adang matay no punasem tilwam iti sarming. Kasla nang punas ka iti biyag, ti kayat nasawan. Anya? Ay, sumangam langin tapno mapunas ti malas. Kasano nga iti panang sumang ko, tata? Mangirwar ka iti sagaribaw, kat ipabulsam iti sabali ataw tapno mapagka ti malas. Anya? Di mo aramidin da ita, mga nusika ti sumaruno amatay. Ay, tiyak kaya ti matay, tata. Iso ang mangirwar ka iti sangaribaw. Kat ipabulsam kanya, malala. Anya? Babanday ta karamida. Kasla yung pabulsamon ti malas iti sabali at tao. Ay, hindi sikan ti agbalas, tata. Oren, balasa ka. Ayos la kanyak. Tinapatag, sana si kati agmalas. Iso nga'y pabulsamon kanyak ti sangaribo apisaos. Wan, tata. Binitaw, nangalaam iting gatang mo itinaima sa sidaan. Di kagdanag di tabakit. Mangan kakiday tani, mabaawan ng tisabaw ti bulalaw. Nanginapay mo ti karni ti baka. Nagado pa'y lasaw. Mangan kan kunak. Malas na itangan aramidam. Kasano kumaan nagbalin amalas dagiti ibagbagak? Malas no mabisinan ka. Anya? San ki din ang malas ti mabisinan? Ay, umay kanta saklutan ka bayat ti pandangan maw. Ay, salbag ka. Apay saklutan nak ngay. Apay, ubing abasait. Mabalin na tamad. Subuan ka pa yan o kaya maw. Ay, bagtit kalak-lak na yan. Tumatangak man iti sibuyas, Brenda. Ano ti may sa pirasaw? Sa nga pulo, tatabi nito. Anya! Sa nga pulo a pesos, tinagbasit abukal. Kasla kadakilang tilo dit ti kaldeng. Nangina ngamin at talaga ti sibuyas ita, tatabi nito. Hindi namin sa naging matangak iti sibuyas. Si Titi Maysa. Ita sa nga pula. Awan maaramidan, tatabi nito. Ay, nagngina aminin amag...
Oh, apay akit kita tibadok, tata. Hay, maday. Malas na ita abado, Brenda. Dakas ti agisuot iti black and white abadaw. Kasano ko maamalas ti kulor ng isit kan kulor puraw abado, tata? Kaslad na pampanasam no kasta. Adda matay akabagyam. Anya? Ay, sumangam itatana sa papay. Anya nga iti pang sumang ko, tata Benitaw. Pabulsaan nak iti 10 piraso a sibuyas tapno mapukaw ti malas. Anya? Nagadumot ng asibuyas ti ipabulsakan ka, tata Benitaw? Wen 10 met amalas ti maipabulsa kanya. Anya? Siyak ti mangibakla iti malas. Iso pabulsaan na kon iti 10 sibuyas. Magpili ka. Sika ti kumpatan ti balas, wano siya? Sika, tata Benitaw. Nakartingam nga raw ti mangipabulsa kanyak iti malas. Ay, sibuyas! Nay nagadumot kung ti ginatgatang mo sibuyas, Benitaw. Sapay naggina. Saan ko ginatang nagita sibuyas bakit? Anya nga rod? Impabulsa kanya ni Brenda. Anya? Imbagak lang agmalas ngam nagbutang matay. Iso nga impabulsanan kanyak ti 10 sibuyas tapno masumang ti malas. Anya lakit din, Benitaw. Igaraw mo manan ti jak kayat nga ugalim. Agluto ka kiding. Ani, mabisina ko. Nagimas at talaga timangan. Nagruna no na imas ti masidam. Inayadam mo't atimangan. Kas ka lang maibusan iti sidaan. Sapay nagdadakkel tito lang day takarni ti baboy. Magusto nga ro ti sidaan. Ay kukod ti baboy ko naman. Nagimas. Matod! Sus! Ay, anya ti mapaspasamakan ka. Nakatilmudok itito lang. Marigata na ka umangas. Malas mo, Benitaw. Tulungan nak. Marigata na kung nga umangas. Naisilsil dito lang. Teka na mo kung kaway. Ay, gunggo na ma. Agnakam kaitan. Ti amom nga ta, katjak amo ti aramidam, akos kusitam dagiti taktao. Ibagbagam nga agmalas da. Anya? Ita, sikan ti agmalas. Leksyon kan ka daitan, Benitaw. Ay, nagbalatot kan ka ti madeng aramidam. Talaga niya kung makaangas kay tulungan na. Ay, di nakarabasan, Benito. Ay, nay, balabusan na kaon. Ala, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na hintay pinauluan. Superstitious belief. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.